Bapane almarhum Kadek Sepi Anemadan Inengah Kitchen preksana ajak polisi ni dugas Rabu 6 Oktober nganti Kamis 7 Oktober. Ia preksana ulian panakane tapsir ngalain sing wajar di subane kuburane almarhum Kadek Sepi bongkar. Pengacara Nengah Kitchen Iwayan Lanus Artawan nyelasang Kitchen anu dari saksi. Ia masih konden tahana, cuma idihina keterangan dogen. Wayan Lanus ngaku subenyerahang surat kuasa lakar nampingi Nengah Kitchen. Ia nyerahang ke proses penyelidikan. Jani kasus Kadek Sepi ketanganin Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Karangasem. Lanus Artawan ngaku mana konang ke penyidik unduk status kasusnya ane anu tahap penyelidikan ento mekade Nengah Kitchen anu dadi saksi. Tim penyidik masih subekedian pasar nyemak hasil otopsi jenazah almarhum Kadek Sepi. Polisi subengadang gelar perkara dugas Jumat 8 Oktober. Tim Bali Express ngelaporang.